Diama, reka ngusuhuza cyane. Urakaza neza ku muryango wa Dako Sport Hub ukomeje kugenda kugeza amakuru ya sport umunota ku munota. Uyu munsi rero tugiye kwibanda ku muryango w'ikipe ya Rio de Madrid. Harimo haravugamo inkuru y'aba defenseur. Ni igice cy'ubwugarizi kirimo kirashakwa kubakwa na Jose Mourinho. Jose Mourinho yicaranye n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rio de Madrid ndetse n'abashinzwe gukurikirana transfer mu ikipe ya Rio de Madrid abagaragariza ko bafite ikibazo cyo muri defense. Ni nyuma yuko abonye batandukanye na David Alaba, yongera kubona ko Antoine Rudiger afite umwaka umwe kugeza 2027 niho bamusinyishije, aranakuze cyane. Rero yice atekereza ko akeneye byibuze undi mu defenseur, kandi kugeza kuri saha arakifuza no mediateur. Uyu munsi rero tujye kuganira ku gice cya defense mu ikipe ya Real Madrid, nicyo bari gusaba. Ese Mourinho ni ukubera iki arimo arifuza abana ba defenseur? Ikindi cya kabiri, ese situation zabo zimeze gute? Ese abo defenseur ni bande bakomeje kugenda abazamuka? Ariko nagira nkwibutse ko ni Ruben Dias mu ikipe ya Manchester City, umudefenseur karundura y'imyaka 29, ndetse no bita Alessandro Obaston no mudefenseur w'ikipe ya Inter Milan imyaka 27 kugeza kuri isa. Aba defenseur babiri ngo Jose Mourinho ngo yarabarabutswe, arabakunda ndetse abona ko yabakoresha muri projet y'ikipe ya Real Madrid muri uyu mwaka ndetse n'imyaka igiye kuza muri La Liga Santander ndetse no mu mikino y'Uburayi. No kuvuga ngo rero Jose Mourinho hari icyo yasabye, ariko nanone hari n'icyo nawe asabwa kugira ngo abone bano bakinnyi. Ibyo byose tugiye kugenda tubicamo, ariko ndagusaba ko niba ari bo bwa mbere ukunze ibyo dukora, kora subscribe kuri Dako Sport Hub. Ikindi duha igitekerezo cyo ubona twakongeramo nicyo twagabanyamo. Ikindi sharinga, likinga kugira ngo ibiganiro bijye bigenda bigere kure kandi nawe bijye kugeraho nyambere bwa mbere. Reka rero nze twanzike kuri aya makuru yose. Ni Real Madrid mu rugamba rwo gusinyisha aba defenseur. Harabo yamaze gusinyisha, hari abakinnyi yamaze gusinyisha, byose tujye tugenda tubicamo gake gake. Aha rero wahageze ni kuri Dako, uyu muri kuvugana ni Dako mwenyewe, umuhondo mwigi merekere muri bombe. Diama mu mawega cyo football is always my life. Dako na Ruhago, niyo mpamvu rero nkubwira ngo kubana natwe nta gihombo. Komeza dukurikirane kugira ngo tujye duhana muri bino biganiro by'umunsi ku munsi. Reka rero nze tubinyuremo cyane muri iminota mikeya tugiye dufite. Ni Real Madrid, ni ikipe yari muri Espagne, ikipe ifite amateka cyane muri uyu mupira w'amaguru. Ni ikipe muri uyu mwaka yakaniye cyane, irimo irifuza ko igomba kuva muri iyi myaka ibiri mazemo idatwara ibikombe ku mugabane w'Uburayi. Ni Real Madrid itaramenyereye kubaho itegukana ibikombe mu mupira w'amaguru. Ni Real Madrid yamenyereye kubaho ari uko icuruza kuba ari ikipe itwara ibikombe, especially UEFA Champions League. Iyi Real Madrid rero ni nyuma yuko yinjije abakinnyi bagiye batandukanye. Denzel Dumfries kuva mu ikipe ya Inter Milan, myugariro ukina kuri nimero 2 ku ruhande rw'iburyo kuri 2. Yinjiza uwo bita Ibrahim Ukonate, free agent kuva mu ikipe ya Liverpool. Uyu mukinnyi yamusinyisha imyaka 4 ndetse na Denzel imyaka 4. Bernardo Silva kuva mu ikipe ya Manchester City, free agent, byabaye no mu gihe gito y'amasaha 36. Ikindi ndagira ngo nkubwire ngo yamaze no kwinjiza bita Makukurera kuva mu ikipe ya Chelsea kuri miliyoni 60 z'amapaundi. Nuvuga ngo rero abakinnyi bose bamaze kuba binjira mu muryango w'ikipe ya Real Madrid, ariko Real Madrid ngo ntagira hagarara ngo ikintu kigezweho rero kugeza kuri saha. Bamwita Ruben Dias mu ikipe ya Manchester City. Situation ye imeze gutya. Nukuvuga ngo uyu mugabo mu ikipe ya Manchester City, Pep Guardiola yamwubatse nk'umukinnyi. Projet ya Manchester City kugeza kuri izi saha yubakiyeho. Ni umukinnyi umwe mu bakuze basigayemo, bafite experience, bafite maturity, babayobozi bakwiriye gufasha Enzo Maresca kuba batangiza ikiragano gishyashya bakabasha kugikomeza. Pep Guardiola rero yasize yubatse ko uyu mukinnyi ikipe izamwifuza mu gihe gito gishoboka, ngo bazabasha kubahiriza ibijyanye na financial fair play, ngo kandi ngo bazabasha kubahiriza ngo amategeko yajyanye n'igiciro kiri hejuru Manchester City izaba iri gusaba. Birimo biravugwaho iki rero? Manchester City yiteguye kwimana uyu mukinnyi witwa Ruben Dias. Ni Jose Mourinho rwose arimo arifuza bano bagabo, uwo bita Jorge Mendes nk'umu agent we nawe yiteguye kuba yafasha ikipe ya Real Madrid kubona uyu mukinnyi, ariko Manchester City ntiyiteguye kumurekura. Ikindi kandi yamaze kubitangaza ko uyu mukinnyi ko byagenda kose umuntu uri buze kuba amwifuza kumuvana mu ikipe ya Manchester City ari buze kuba ahendwa. Jose Mourinho rero yacanye umuriro cyane, muramuzi n'utuntu twe, areba umukinnyi akareba icyo amukeneyeho. Kandi nawe urebye neza muri Real Madrid urareba ukabona ko mu gice cy'ubwugarizi bakeneye abakinnyi. Ni ukuvuga ngo niba batakaje Alaba bakaba bagiye gutandukana na Rudiger umwaka utaha. Ikindi kandi ukabona ko Real Madrid
ifite ubusatirizi bwiza, igira kugera imbere y'izamu ry'abandi neza muri side party ya adversaire neza, igatsinda n'ibitego, yagutsinda 5, yagutsinda 4, yabona ibitego. Ariko nanone Real Madrid iyo ugeze nayo mu gice cyayo cy'ubwugarizi ibitego bijyamo uko bishatse. Abapeti nka ba Dean Huijsen, abapeti nka ba Asensio, abakinnyi nka ba Rudiger, abakinnyi benshi bagenda bakina muri la defense ya Real Madrid ba Militao bagenda bavunagurika cyane. N'abakinnyi ubona ko bakeneye mu bandi ba defenseur bari kare bo kuborganiza ndetse no kubashyiramo maturité ndetse n'urwego rwa Real Madrid. Jose Mourinho rero arareba akavuga ati uyu Ruben Dias bijyanye n'urwego amaze kugeraho, bijyanye n'amatirita amaze kugira, experience amaze kugira, imyaka agezemo yo gukina umupira yaduhinda imyaka 3 ikomeye cyane. Uyu mukinnyi tumubonye tukaba tubonye big diamond mu ikipe ya Real Madrid. Niyo mpamvu rero tugomba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tubashe kuba twamusinyisha. Manchester City inguri kugorana cyane, Real Madrid ngo birimo birayigora cyane kugira ngo ibone uyu mukinnyi Ruben Dias, ariko City nayo ikavuga uti twasohoye Stones, urumva ntago dufite undi mukinnyi ko itagenda gahagara muri uriya mwanya kandi akagumamo byanyabyo, umukinnyi ufite experience. Tugiye gushaka undi mukinnyi no kubaka undi mukinnyi muri la defense. Bakuzanov ni barafatisha abantu bitwa ba Gvardiol, ntibarakina imyaka byibuze 3 cyangwa 2 n'igice muri Manchester City mu bwugarizi muri defense centrale. No kuvuga ngo abo bita ba Victor Lez twatije ntibarabasha kuba bagaruka kugira ngo baze bahakine, n'abandi tugiye dufiteyo ntago araba babakinnyi bo ku rwego rwo hejuru ku buryo twakizera ko turamutse dusohoye uyu Ruben Dias twaba dufite ikindi gisubizo cyata kihasigara. Niyo mpamvu rero tugomba gukanira umuntu wese uri buze kuba atanga offer kuri uyu mukinnyi. Niyo mpamvu umuntu mwifuza nibyo ko birashoboka ko tuzamugora, ariko natanga gatubutse, natanga amafaranga afatika twifuza, tuzarekura umukinnyi bita Ruben Dias mu muryango w'ikipe ya Manchester City. Real Madrid ntago biyoroheye, gusa rero no kwitonda cyane ahani kandagiye umukinnyi usanga ari inzozi ze kugira ngo iza azabyange. Noneho n'umu agent George Mendes yabyinjiyemo akavuga ngo turifuza ko twanyarukira mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Ndagira nkubwira ngo Ruben Dias gerageza wumva ikipe ya Real Madrid, umva Jose Mourinho nawe niwe mu agent we. Ibi ibintu bigomba kuhita bigendamo izindi mbaraga zikomeye cyane. Niyo mpamvu rero bifite amahirwe wenda nka 30% ko Ruben Dias ashobora kuva mu muryango w'ikipe ya Manchester City, bitewe nuko Manchester City iramukeneye cyane, Real Madrid nayo iramukeneye cyane. Ariko kugira ngo City murekure kubera ko ifite abahirwe bafite amafaranga, ntabwo baba bafite, haraza gukora iki? Haraza gukora amafaranga n'umukinnyi ku giti cye gupushinga gushaka kujya mu kipe ya Real Madrid kugira ngo akabyinzozi cye. Ese Jose Mourinho ari buze gutsindira uyu mukinnyi Ruben Dias? Manchester City yayo yakomeje kugenda ikanira cyane. Nugutegereza tukareba. Iyo ni situation ya mbere yo kumukinnyi bita Ruben Dias, uyu munya Portugal w'imyaka 29 ubu yibereye mu gikombe cy'isi hariya muri Amerika mu ikipe ya Portugal y'igihugu. Nukuvuga ngo ku yindi situation uyu mukinnyi wa kabiri Alessandro Bastoni, uyu ni umukinnyi umudefenseur mwiza amakipe menshi arakomeza kugenda yifuza, yaba mu Bwongereza, yaba mu Butaliyani, nanone yaba muri Bundesliga, yaba muri Espagne, si Real Madrid gusa. Umutoza Jose Mourinho yicaye abwira ubuyobozi bw'ikipe ya Real Madrid, arabubwira ngo Alessandro Bastoni ni umudefenseur ndeba nkabona ko yadufasha mu bwugarizi cyane ku gice cy'umudefenseur ukina defense centrale ibumoso. Dukeneye umudefenseur nka Alessandro Bastoni. Ibi ngibi rero bizamutse gute? Mu muryango w'ikipe ya Inter Milan ngo ntago babona ko uyu mukinnyi bifuza kuba bamurekura, ngo ni umukinnyi babona ko ari inkingi ya mwamba mu ikipe ya Inter Milan. Ngo ariko nanone ku muntu uzaza mwifuza, aho banapreshije batanga igiciro cy'amafaranga, batanze price tag ya miliyoni 70 z'amayero ku muntu wese uzifuza Alessandro Bastoni. Uyu ni umudefenseur makukuri w'imyaka 27 kugeza kuri izi saha uri kwifuzwa n'amakipe menshi ku mugane w'Uburayi. Bastoni Jose Mourinho aramureba akabona ngo ni diama, akabona ngo ni zahabu, akabona ngo ni umukinnyi w'umudefenseur yifuza, akabona gusimbura Raba biraryoshye cyane, akabona mu gihe Rudiger abagiye byaba biryoshye cyane. None yajya ku gice cya experience akavuga ngo uyu ni umukinnyi umaze gutwara ibikombe mu ikipe ya Inter Milan bya championnat byinshi, yageze
kure muri Champions League ari kumwe na Inter. Ni umukinnyi umaze kugera mu myaka myiza 27 yo gukina umupira ndetse no kuba mu myugariro mwiza. Ni umurideri muri Inter Milan kuko ni nka kapiteni nk'uwa kane cyangwa wa gatatu muri Inter Milan, ba Kaniguru, ba Lautaro Martinez ndetse nawe agakurikiraho. Ikindi kandi gikomeye cyane ngo aramureba akabona ko Real Madrid imufashije igasinyisha uyu mukinnyi, yabaye umukinnyi muri wa myugariro muri defense centrale ukinisha kamoso, uzajya ukina ku ruhande rw'ibumoso. Ni ukuvuga ngo defense centrale burya igirwamo ibice bibiri. Igirwamo mu defenseur ukina iburyo akinisha akaguru k'indyo, n'ukina ibumoso akinisha akaguru k'ibumoso. Mu gihe cyose defense uri gukinisha aba defenseur bari no mu gihe uri gukinisha batatu, aba defenseur baba bagenda basabwa. Ni ukuvuga ngo rero Baston yaba ari mu defenseur wa mbere mu ikipe ya Real Madrid, mu defenseur bose barimo ukinisha akaguru k'imoso kandi ugomba guherera ku gice cy'ibumoso agafasha mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Jose Mourinho rero ngo kuri shortlist y'aba defenseur arimo arifuza ngo arimo aramurebamo. Real Madrid rero ifashijwemo na Jose Mourinho ngo irimo irifuza ko aba defenseur uko ari babiri babona mu defenseur umwe uza kubafasha muri uyu mwaka bidatinze, bakaba bamugura kugira ngo defense centrale ya Real Madrid ibashe kuba yiyongera ikomere. Bamwongere kuri Antonio Rudiger ufite umwaka umwe, Dean Huijsen wasinye kontera mu mwaka ushize, bamwongere kuri Asensio ndetse na Militao wigira ibibazo by'imvune cyane. Abo ba defenseur bose baza kwiyongera undi mu defenseur umwe baguzemo na Konate. Mu byibuke nimo byibagirwa na sinyo uyu munsi amasezerano byarangiye uyu Mufaransa. Ni ukuvuga ngo Jose Mourinho yifuza nuko Real Madrid irimo competition, ikora competition ku mugabane w'Uburayi. Icyo Perez yamusabye yaramubwiye ngo ndifuza ko ugarura icyo bita competition spirit mu ikipe ya Real de Madrid. Ni ukuvuga ngo rero Jose Mourinho nta kindi gisigaye ni ugutegereza kureba ko Alessandro Baston, Ruben Dias, aya mazina uko ari abiri agomba kuva mu mukinnyi umwe Jose Mourinho ari buze gusinyisha muri iyi transfer. Ndagira nkwibutse ko Jorge Mendes yamaze kubabwira Ruben Dias ko Real Madrid imushaka, kandi yongera kumubwira ko yaba yakoze deal nziza agiye mu ikipe ya Real Madrid. Yamuganirije amwereka ko kujya mu ikipe ya Real Madrid nta kintu bitwaye, ariko Manchester City yagaragaje ko kumutwara bizasaba igiciro gihenze, biragoye cyane ku ruhande rw'ikipe ya Real Madrid. Nubwo Jose Mourinho akomeje kugenda yifuza abana ba defenseur ku ruhande rwa Baston, miliyoni 70 ugomba kuba uzifite. Ikindi kandi ntarabyibagirwa Alessandro Baston yagaragaje ko yifuza kujya mu ikipe ihura n'imikinire ye. Ikindi kandi ngo ntiyifuza kuva mu muryango w'ikipe ya Inter Milan atarabona ikipe ihuza ibyo akina ndetse n'ibye. Hari amakipe menshi yakomeje kugenda mwifuza, ariko byarananye na Barcelona yakandagiyemo biranga kugeza kuri izi saha. Rero ni ukuvuga ngo Baston atabonye ikipe ihura n'ibyo akina bizagorana. Ese uyu mugabo yavugaga Real Madrid yanze Barca ashaka Real? Ni ugutegereza tukareba. Ese defense ya Konate na Ruben Dias, ya Konate ndetse n'uwo bita Alessandro Baston urimo urabona yabimeze gute? Ese wowe hano hagati Ruben Dias 29 ariko mu defenseur wa experience, mu defenseur wakuyoborera muri Deri. Baston 27 nawe ibyo byose arabifite, ariko akaba afite akantu gatoya noneho yisumbuyeho ko kuba ari mu defenseur ukinisha akaguru k'imoso waherera ku ruhande rw'ibumoso, kubera ko Real Madrid ifite aba defenseur bose bakinisha akaguru k'indyo baherera ku ruhande rw'iburyo. Urabona Real Madrid wayifuriza kugura mu defenseur muri bano babiri. Jose Mourinho ashira imbaraga hehe muri bano ba defenseur babiri. Rero aya nama kore kuzamuka mu muryango w'ikipe ya Real Madrid, kuko ku mugoroba nare nkukora ikiganiro bakomeje kudukurikirana cyo bita Enzo Fernandez, ariko nzawukora n'ikindi nono cye ku giti cye. Enzo Fernandez nawe ngo ibiganiro birakomeje ngo inyuma mu bikaye. Jose Mourinho nawe akomeje kugenda yifuza kuba akomeza mediane, ngo ariko ngo arimo araganiriza Enzo Fernandez cyane, nubwo Chelsea yakomeje kubivuga ngo irashaka miliyoni 120 kugira ngo umuntu wese uzifuza gutwara Enzo Fernandez azamujyana, ariko Chelsea nayo isigaranye ayo mafaranga. Biragoye cyane. Enzo Fernandez yatangaje ko yakishimira gutura mu mujyi umeze nk'uwabo muri Argentine. I Madrid ngo ni nk'iwabo, ibyo kurya n'ibindi bigiye bitandukanye. Enzo Fernandez ngo yifuza gukina imikino y'Iburayi mu mwaka utaha ndetse no kuzamura urwego, kubera ko projet ya Chelsea ikomeza kugenda imusubiza inyuma. Ibyo byose ni biri gusunika iyi transfer. Enzo Fernandez arifuza gusohoka. Real Madrid bari kwica amafaranga miliyoni 120, biri buze kuba bigenda gute? Ni ugutegereza tukareba. Izo rero ni transfer zo kuva mu muryango w'ikipe ya Real Madrid, ni ugutegereza. Aya ni amakuru yizewe, mu minsi iri imbere dushobora kujya kubona tukabona here upon hano kuri Dakota Sport Hub. Ndababwiye ngo
Robin Diaz cyangwa se Alessandro Baston cyangwa se Enzo Fernandez bagiye mu ikipe ya Real Madrid. Niyo yagenda muri umwe, niyo bajya muri babiri, ariko byagenda kose hashobora kugira ikintu gihapeninga. Transfer yo iracyafite igihe kirekire, izarangira mu kwezi kwa 9 mu minsi ya mbere. Ndagushimiye cyane rero, ndagushimiye ko wakomeje kudukurikirana, warebye ikiganiro ukakirangiza. Ndagusaba gukora subscribe niba warangije kino kiganiro kugira ngo ujye ukomeza ubone bene biganiro nyambere, kandi niba wakunze ibyo dukora nukuri kora subscribe. Bwira abagenzi bawe nabo babwire abagenzi babo ko Dako Sport Hub niho hantu ukora amakuru meza ya siporo, usharinga cyane, urayikinga. Ikindi duha igitekerezo cy'icyo ubona twakongera muri icyo twahindura. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.